Mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Muhanga habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, ibyateye benshi ubwoba, ibyateye abanyarwanda benshi kurwara imitima, abandi bahahamutse bitewe n'ibyabereye Rutsiro mu murenge wa Muhanga. Umwana w'imyaka 18 y'amavuko yaje gusambanwa n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, dore ko yamusambanyije paka agiye kwa muganga. Uyu mwana w'umukobwa ageze kwa muganga babasha kumuvura ntiyahasiga ubuzima, nta ngaruka n'imwe byigize bimugiraho. Ariko byagenze gute kugira ngo uyu mugabo asambanye uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko? Uyu mugabo asobanura uko byagenze, dore ko bari bamugejeje ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kuba yasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure. Uyu mugabo asobanura yuko uyu mukobwa atari umwana, kandi bari babyumvikanye yuko bagiye kuryamana cyangwa bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, dore ko umugabo avuga yuko uyu mukobwa akora akazi ko kwikorera ari inda yabigize umwuga, dore ko avuga yuko uyu mwana yamusambanyije atari n'isugi yayishyizemo ikirukanka cyane. Avuga yuko rero kugeza amagingo aya ngaya uyu mwana w'umukobwa bari bavuganye amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ibihumbi 10 ni amafaranga menshi mu cyaro nk'ahari mu karere, nk'ahari muri birabyara ibihumbi 10 n'amafaranga menshi cyane. Ni mugihe rero yamwemereye amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwana w'umukobwa yemera yuko baryamana kugeza amagingo aya ngaya. Aya mafaranga ibihumbi 10 ntabwo yigize ayamuha, kubera ko uyu mwana ngo bangije gukora imibonano mpuzabitsina arasohoka, ahubwo ahita atabaza inzego z'ubuyobozi. Nibwo umugabo yaje kwisanga mu maboko ataraye, mu maboko y'ubugenzacyaha RIB, atangira kwibaza ibimubayeho biramuyobera. Kugeza amagingo aya ngaya rero uyu mwana w'umukobwa avuga yuko umugabo yamufashe ku ngufu batigize babyumvikanaho, kandi ikindi ngo adakora akazi k'uburaya. Kugeza amagingo aya ngaya rero uyu mwana w'umukobwa arimo aravanwa kwa muganga asubizwa mu rugo, dore ko abaganga bamuvuye bakamuhereza utwibanze, dore ko yageze kwa muganga arimo aragwa igihumure. Ariko uyu mukobwa ntago yazize yuko bamusambanyije kugwa igihumure cye. Ibisubizo byo kwa muganga biza bivuga yuko uyu mwana yasambanyijwe, ariko nta ngaruka byigize bimugiraho kuba yaguye igihumure akamera nk'umuntu wapfuye. Uyu mwana asanzwe afite indwara y'igicuri, rero ntago uyu mugabo yigize amusambanya ngo bimuviremo ingaruka, kereka niba muhanira icyaha cyo kuba yasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure. Ni mu gihe umwana w'umukobwa akiva muri koma akizanzamukora, bizwi ko umuntu igicuri cyamufashe ahita agwa igihumure akamera nk'umuntu wapfuye. Akizanzamuka yazanzamutse avuga ngo ibihumbi 10 byanjye, yumva yuko umugabo bahise bamujyana muri RIB. Nibwo rero uyu mukobwa yavuye kwa muganga ahita ajya kuri RIB kuvuga yuko uyu mugabo amurimo amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga. Amubaza ayo mafaranga ari ayiki. Avuga yuko rero uyu mugabo yaje akamushukisha amafaranga angana n'ibihumbi 10 kugira ngo bakorane imibonano mpuzabitsina cyangwa baryame, none namuhereze amafaranga yiwe, kubera ko ibyo yagombaga gukora yabikoze, ngo namuhereze amafaranga yiwe ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Nibwo rero kino kibazo ubugenzacyaha RIB bwakinjiyemo kirabacanga. Uyu mwana w'umukobwa avuga yuko yafashwe ku ngufu, kandi kanya akavuga yuko ashaka amafaranga. Ese uyu mwana yacanganyukiwe kubera indwara asanzwe afite? Umwana wese asubizwa kwa muganga igitaraganya kugira ngo abe yitabwaho n'abaganga b'inzobere. Uyu mugabo nawe agome mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Icyaha nikiza kumuhama cyo kuba yasambanyije umwana utuje imyaka y'ubukure batanabyumvikanyeho, araza gufungwa. Ariko uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 18 naza kuza akavuga yuko atigeze amusambanya ku gahato, araza kurekurwa. Bivuze ngo uyu mugabo afitemo amahitamo abiri: asenga uyu mwana w'umukobwa azavuga yuko babyumvikanyeho, avuga yuko bakoze imibonano mpuzabitsina bumvikanye n'amafaranga, haraza kurekurwa. Ariko umwana w'umukobwa naza avuga yuko yafashwe ku ngufu, tayari uyu mugabo ahita akatirwa imyaka 35. Abaturage bashimangira yuko uyu mwana asanzwe arwara igicuri, ariko ibikorwa by'ubusambanyi cyangwa by'uburaya ntabwo uyu mwana yakoraga akazi k'uburaya, ahubwo ushobora gusanga ngo uyu mugabo yamuhaye inzoga arangije arazinywa arasinda. Uyu mwana w'umukobwa rero ubwo yemeraga ko baryamana, byashoboka ko byagenze gutyo. Niko abaturage bavuga ko aka kana k'agakobwa, uyu mwana w'umukobwa ntago yakoraga akazi k'uburaya. Uyu mwana w'umukobwa rero yari umwana mwiza wifuzwaga n'abagabo benshi cyane, yari umwana w'itoto, ariko afite ikibazo kimwe cy'uko ajya arwara igicuri agakumbagurika mu muhanda, akamara nk'iminota 30 atarazanzamuka. Rero nibwo rero uyu mwana kugeza amagingo anga abaturage bavuga ko atakoraga akazi k'uburaya, ahubwo iki kigabo bagifunga cy'imyaka 40 cyafashe kano kana kikajya hejuru. Kandi avuga yuko ngo babyumvikanye n'uno mwana. Ahubwo rero ushobora gusanga umugabo yamunywesheje ibiyobyabwenge, ugasanga aramusambanyije, ugasanga uwo
mwana nanabyibuka ari mu bizunga nabyo byanafagise, uyu mwana akaba yahise aremba akahita ajyanwa kwa muganga, dore ko imbangukiragutabara ariyo yaje kumufata ikahita imujyana kwa muganga. Abaturage bavuga ko uyu mwana n'ubundi yanywaga agacupa ariko katari kenshi cyane, ku kayoga yasomagaho, kandi uyu mugabo nawe acuruza akabari, akaba aracuruzamo n'akiwe, bivuze ngo rero ashobora kuba yamuhaye inzoga nyinshi arazinywa arasinda, birangira rero amusambanyije gutyo. Uyu mugabo rero afite akabari, afite n'amarogi, dore ko yamusambanyije no mu marogi ye, ariko amarogi ye kugeza amagingo aya ngaya yo bahise bayahagarika by'agateganyo kugeza amagingo aya ngaya. Araza gufungurwa uno mugabo n'amarogi we yenda n'akabari ke biza gufungurwa, kuko bari babifunze by'agateganyo mu gihe bari gukora iperereza bamenye uyu mwana byagenze gute. Nibwo uwo mugabo yaje kwemera yuko uyu mwana baryamanye bakoranye imibonano mpuzabitsina. Uyu mwana rero akiva muri koma nibwo yaje kwaka amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwana w'umukobwa yemera yuko baryamanye kandi baryamanye, uyu mugabo ari kubimuhatira yamufashe ku ngufu uyu mwana w'umukobwa atabishakaga. Reka tutegereze uyu mwana niyongera kuzanzamuka icyo ari buvuge turaza kubamenyesha tubibabwire. Ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Muhanga niho ano makuru yabereye cyangwa niho bino byabereye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba urugo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nyaboneka kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, mbifurije umunsi mwiza.